naimbag nga orasyo papagayam. Daytoy tigayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagundaway, sagutan da kayo ititalo nga episode ti drama ama ng biyanang. Ngamsakbay na, alaag man da itagundaway nga agyaman kada kayo, iti kanayo nakadayo amang tartarabay. Dito YouTube channel tayo, kan kadagiti amin nga uploads tayo. Kat kasi ti kanayon ko nga ibaga, noan yaman ti pagkurkurangan kan pagsubsobraan may, da kayo lakuman ti makamwa mga awat kan mang pumpunno. Agyaman kami. Intay nga rodan danggan ti talo nga episode, a drama amanang biyana. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, kat naggapo kanipagayam tayo naglingad itinagan Goria. Kastiman ti kunana, dir manang biyanang, naimot ti asawak ani tume, kat dayta ti padramak kan kaita. Nagagat nga agmula-mula ti asawak, na diskarte iti biyag, ngem naimot. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hoy! Hoy! Nagkuna mga lakay ti kalamansi di taparagan! Ay, pumanaw ka dita! Hoy! Aseno man te, pukpukawam ditan, tume. Ay, dayjay nga ubing nga. Pidutan na kidin na kiti agragrag a kalamansay. Ay na, di kalabaybayan dita. Tanaragrag may, sayang mutlaan. Ay, sana sayang. Tay naktupidutan no madamdama tay lakaw. Ha! Agtatakaw na kitang obay. Baybayan ngamin na kiti dadakkel na kay. Aganak-anak na, kalpasan na, di na may soro ina tinasayata sorsoraw. Ala, ustawn. Umanay man la, pagpupututa mong dayta. Nagbasit abanag. Umay kakideng, tamangantan, nakagao ako. Hey, ala ka nga ala iti sidain, Gurya. Magibati ka mo iti sidain tayo tunal daw ah. Hey, Ha? dahita ti jak kayat king kakay. Tadi mo amo ti aginaw. Ti kayat mo ngamin kay golpem nga ibusain. Sa nagaputan dakit, alay, banat, ay saan nakasta ah. Unay ka maten, basit malakan kanak. Basit nga, ay nagaduntubay. Ay agdayit ka, tanaglukmag kan. Husto laag matoy pamagik, katamtaman. Ay nalukmag daytan. Siya ka, ti katamtaman. Katamtaman dayta. Kasla iskiliton tabagay. Tanagbasit matikam kanaw. Ay, kasto, itosto apamagay. Mala, kalubam kidain na kita taraon. Tapno da pangaldawan ta, no madamdama. Nagloko kan, jak pela na nalpas adangan. Sige, ta kalubak na gito yan. Tapno saan na may baw? Hello, Auntie Goria. Ha, mayet. Agmano ak, auntie. Kaasyan na ka ti Diyos, inso barok. Ala, sumrak kayo. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Umay kami man agbakasyon, Auntie. Makauma mo ti agnad iti syudad. Isu nga umay kami man met lumangab iti presko nga angin dito'y probinsya. Ay ketun no kasta, nagbakasyon kayo iti trabaho yaw. Wen, Auntie, nakalib kami nga agasawa. Kasta aya. Ala, agina na kayo ta, agpaalak itinyog kini Uncle yaw. Ta uminom kayo iti tubog kinyog. Ay na, nagsaya atan, Auntie. Nagko na nga ipadawat mo ti bunga tinyawg. Mano atawin ngay nururay kung agbunga. Ipadawat mo lang, Gurya. Ay, unay kan aya. Nagado ti bunga tinyog. Uray duwalaeng ta, imbaga mat nga road. Ay, saan? Nangina tinyawg. Ipadawat mo kay Dain. Unay madata nga kinaimot mo, tumay. Uray bayad ako no isaw. Hasino launay na kita tataway ah. Takas talaunay ti panangbisitam kanakwada. Kaanakam lang. Ngam ko namadlan prinsesa kan prinsipidan. Umay dangarod mat umilew. Bisitaan datamat
Kung di bisita da, awan mo't isang pweda. Ha? Tangiwat mo. Ay, paino mamida iti danom. Pangirarit na kita. Tumay! Pasensya kayon, kaanakan. Naganos pa'y magayam ti bunga tinyog. Pasensya kayon Okay lang, auntie. Awan problema. Di upilitin apurusan ta sayang. Uwan nga raw. Ayan gayam ni Uncle Tommy, antay. Ay na, ada di talikod ti balay. Adar aramidan na. Sige, inakman kita ay antay. Panawan kayo pa dito eh. Sige, mapankalaeng inso. Kumusta kayo, Uncle? Mayata! Umay kami man nagbakasyon. Umay da kay mamut iliwan, Uncle. Uncle. Adumod ka, titarakan nyo amano ka. Word! Gamla ko na kita! Sana padawat! Manungay ti may sa piraso, Uncle. Gumatangak tuman no agawid kamay. Depende ati kadakkel na. Naimastag sila itinitib amanok, Uncle. Word! Naimas na talaga! Mang tiliw tayon sa tamang parti tayo, Uncle. Sana padawat na kita. Lakaw na kita. Wen, Uncle. Uray bayadak ano ka? Wena. Tanay. Nagrigrigatang mata tinartarakan na kita. Insaw. Awan. Tilibritan. Nagloko kan? Apay nga pinabayadam ti manok nga pinarti ni insaw. Kay, alangan alibray. Umay dala nga roda nagpabisitan. Nagalas at talaga ti ugalim alaklakayan. Di ka laagbay ni ti kastangar aramidam. Awan ti rumbang nga ibain ko. Ta sa anak nga agtatakaw. Sublime ti imbayad na. Apay ko mga isublay. Nagngina ti manok ita, gurya. Pangbisitam kumamit kadakwada Umay da ka nga ron mat iliwan. Adulamay. Umay da magirarit ko namki di Mala, hindi kita aglutom ni tinapaw. Di mo manin adwan ti lutom Basit lang ti lutom. Tapnosan na maibos adagos ti bagas. Auntie, ayan ti asin kan man ti kayo. Da kamin kaniinso ti mangluto iti sidaan tayo. Ne, ayan dagitay asin kas kadamanti ka ngay. Awam dito yan. Pangikikan nyo ay auntie. Dito'y laang meti ayan dagiti asin kas kadamanti ka. Amangan no nalipatan nyo tinangikan nyo. Awam dito yan. Pati tay asukar kan kape. Awam dito yan. Ala, sana bali auntie. Inakla gumatangon di ta store. Siya kon, balasang ko. Sige nga rod auntie. Adto'y ti igatang yo. Ay, saanin? Siya kon. Ada paggatang ko, balasang ko. Ay na. Ay na, ana. Unay madagiti ako tunin, aya. Apay, di ka makaid na. Ay na, makaturturog akong gurya. Kumanuti ka. Nagadungarot ti kuton dito idata, tumay. Nagapon nga tadagiti ako tun, aya. Makutkuton tamutan. Anya? Mabiit man laang takitak ti paggapgapuan dagiti ako tun. Adda magayam ti sapsapulak nga sukad dito sirok ti kama. Kandagiti asin. Aglalawak din dito ko Wan! Indulin ko dita. Taibusin mo dagiti sa ngailim. Anya? Grabe kan tumay. Nalabas ak kinaimot daytan. Ay, sana ka naimot. Nainot lang. Mangirarit na kita, bisita. Ay, di mo irwar na kita. Tapno gumatang da, iti usarin da. Anya? Di da kayo dagbay na. Umay dagpabisita. Umay da mangirarit. Kat nagrigat ti biyag dito yung lugar tayaw. Jack amoki ka. Mangibabay ti kasta nga ramid mo. Amom tumay. No naimot ka. Narigat asumangbay ti grasya king ka. Ngam no naparabor ka. Ad-ado ti bendisyon nga umay king ka. Oho! Adula amin da ita. Amom gorya. May mayat tinainot. Tanudumtang tirigat. Di kan tumawanan. Kinaimot mo nga rutyar aramidem. Saan a kinainot? May na. Isumod lang isaw. Maibagay launay king katinagan mo at tumay. Baliktadam ti tumay. Agbalin nga imot. Tumay nga imot.
Ay, excuse! Ta, napunot ti kaldero, ay gamkaw! Excuse! Ni. Apay nga inyo mo dito silit ti linutom asidaan. Wen, dito'y tamangan. Agluto na matiti si Danda. Ay, nakitakit eh. Ay, Anya kameting. Nagalas ti kastangar aramidin. mala, ingkakidialaan ng tayin na po'y. Kun mangalakan iti plataw, tamangantan. Ibagam iti kaanakam. Tagluto da iti kanenda. Mayet, pasensyaan yun no anyaman ti madmadlawin no. Makitkita yung nga ugali ni Uncle Yu at Tomei. Awan problema iti dayta anti. Siyak ti mababain gapo iti naramid ni Uncle Yu. Amok anadlaw yu ti kinaimot na. Ay na, di da kami pagdanagan anti. Maawatan mi ni Uncle. Anya kayo matangas asaw. Nagrarawat kayo. Awan lang aro ng tararamidan nyo dito'y balay. Nagrarawat kayo bay. Ay, just kay salay! Ni, agong ungot mo ni Uncle. Kwa. Kasta na nga raw. Kaapan na ultimo dingwan. Awan pa'y serbiyo nga asaw. Uri ang isang pad kayo lang kumamat iti maano pa niyaw. Awan mate. Simbang pad kayo dito'y balay nga iba-iba. Puno saka-saka. Ay, Ala, umay kan kaanakan. Mapantay ijay likod ti balay ta. Naparpariir ti angin ijay. Agawid kami, ante, angkel. Agyaman kami iti panang pasangbayo kada kami diti balayaw. yaman payapaw. Apay, nauma kayon insyaw. Mayet. Saan anti? Nga magtrabaho kami. Naibusan ti bakasyon mi. Ken wen gayam, angkel, ante. Ikanda kayo iti kwartayaw. Adtoy. Ay na, saanin? Saan kami matngag daw dawat? Ay, yag mo insaw. No saan akayak ni antiyaw nga awatan. Siyak ti mangala. Tumay! Awan di ti babain mo Kalpasan ti inaramid mo. Alis to ka nga da mangawat itintid da kwarta. Ay, nagorya. No agbain-bain ka. Agbisin ka. Suruam ka day ti agalibtak no may papan iti kwarta. Ne, adda tao. Ingkalukatan tiri daw. Tama nga no nagsublay dagiti kaanakam. Amang ano dapay itida. Eh, nanti gurya. Umaya makiturog dito balay. At umaya kagpalamisi. Ti ulaw. Katuna, samanta, kaanakan. Ngam amuda na ng kantatang mau nga may kaditaw. Wang nanti gurya. Nagpakada. Nagapa kami nga minitingapsat kaw. Amangan no malawanak, isopin manawa kiji balay may. Sige, umay kalata diti balay, kaanakan. Apay nga daka si kasamanta, asam samantong. Alamat niyang kat. Sanak matasamsamantong Umay payla ka no makiturog, ta nagapada iti kabsat na lakay. Unang kal, siyak taglutaw, aginaw, aglama ka naglinis. Nagagutak ngaglinis ang kal. Linisak pa'y ata na murang ngagong yaw nung kaya yaw. Kanda kita na murang nga kukuyaw, dalusak na kita. Awan insang petmaw. Mawanang kal. Ngamsa na balita nagagutak mat. Ikarok ti kanag. Aramida kami nga iparamid yung kanyak. Sige nga raw. Mapantay jay talon. Agparaspas ka, jay tambak, samanta. Ay, lakay, saan atila ipaparamid mo kini samanta? Ay, tapno da serbina, makiturog dito'y balay. Iswa pagtrabahun ta. At daw, iti ka na, samanta. Ha? Anya mo to'y pasidam kanyak ngay mangkal, may? Ulo ti tuyo to'y sidak. Upat nga ulo ti tuyaw. Nabambano ka nagtrabaho? Kastoy laang ti sidak? Nagbasit patin na po ikaw? No, di mo kaya't saan lang, samanta. Nagsaur ka magngalakayan? Karnita sidam ngam, ulot tuyo kanyak. Uray, tasamsamantong kamot lang. Uray si itpay kidiak at si dama.
Diyak kaya aton timangan? Saan di saan? Uy, antay. Anya da ito nakabutilya di tao. Ay sus, di mo pakibiyangan dayta ta sa bidong dayta. Pag-spray iti mula, pagpatay iti igos. Ay? Sige nga raw, antay. Inak isublay, iti nangalaak. Samanta, ayan ti kapit ngay. Darasam Umayan, angkol. Ay, nagbayag ka mo nagunggunayan. Samsaman ka lang paisaw. Wine! Antungak. Di takay man langay. Ay, samsaman sa tao. Ay, anda ikaw. Nagsakit tikan ko, Gurya. Matayaksan. Ha, anyat mapaspasamak king kantumay. Ha, aglaputan mo tangiwat mo. Abayan tumay. Ay na, Samantha, umay ka man. Kasta tirong Ha, apay, Samantha. Inikakiti pinang basilang man. Ay na, apay nga Samantha. Basul na antay. Kanayon na mga min ngay bagasa. Tungak. Kano pa kananak. Ulot tuyo ti kanayon ngay pasida na kanyak. Isuabi na. Anya, ala, tulungan na. Ipantad yung ospital na uncle mo. Entaray mi nga rod asawa ki sa ospital. Kat agyaman ako na iti Diyos tanaispal ni Tommy. Saan mi matan nga indarom ti kanakak tadakat nga rod diferensya ti panunot na. Nadidigran sa ti asawak, tamanipod na pasamak ti kasjay kan kwa na saanan ang nagimimot pay. Alakastan, to'y pagayam mo, Goria. Bueno, papagayam, di tamanan, tinagpatinggaan ti maisa pa kasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, iti kanayon ngayon kay panagdangag, iti drama tayo, Ama ng Biyanak. Diyos tagnina, kada tayo, amin. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga tayo manan ni drama itaket, naggapok ni pagayam tayo, asanyata. Wano naglingad itinaga na sanyata. Kasto iti kunana, Dear Manang Biyanang, at dakabsat ti amak, abaak, abalasang. May sabala iti pagnanadan may. Iti family house datatang ko. Iso akap balay mitibakat abalasang nga ikit ko. Sana maawatan ti ugali ti baak nga ikit ko. Tanudad duma nasingpat. Ngam no maminsan natangsit. Nulabsan tag sarita. Kasla adabagbagtit na. Tadatay tiyempo nga gungungat nga wamot gapgapuna. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Sanyata, apay asino man dinagusar iti sabaw? Ni, anya asabon antay? Kitay, batso ka? Nagdugyaw, kabubuaw. Diyak mo ante, tasabali mo ti sabon ko. Sigurado ka? Wan ante. Nitatang mo nga ron ano kasta? Nagdugyot mo't dadya nga amamon. Di na amo adalusan ti batsok, numalpas na nga usaran. Ay, sa anak pa nagdigdigaws. Nagdiram usak lang, iti talong aldaw. Kate, anyat kayat yung asawon ngay. Siyak, ti akin urmaut, iti na imalamal iti batsyaw. Tapno ibagak kada kayo. Isyak! Ha? Kaya ka ba, guys? Kate Wine! Isuasan asyak ti papasulin yaw. Ay, ala, husto daytan. Umdas tuman na pagapaan yung agkabagis daytan. Ala,
Gumatang akton iti sabali abat sop. Sukatan tayo ti sabon. Naimbag nga oras mo, sanyata. Ni, si ka magayam gari. Sumrag ka ah. Agyaman ak, sanyata. Umay ka. Aw. Di yun isiratari daw. Apa nga isirayaw? Tapnaw, awan makakita ka na kayong agsarita. Tapno maaramid yun ti kay kayat yaw. Ha? Ala, pasensya ka mon ti ikit ko gari. Agtugaw kan. Agyaman ak, sanyata. Imayak. Taumay kumanin amwen, no adamot lang namakin ka, sanyata. Kunamit lang ka ba ulandan ti pamilya? Ay, awan lat amukaw. Daytan tuman agdaw-dawat iti kwarta kinitatang nanti amu nang aramidan. No ag pamilya. Adan samot kap-apa ni antim, sanyata. Ay, tinasaya at umay ka. Mapantay di balkon. Tay di man lati pagsaritaan tan. At dapay kwartam, sanyata. At dapay matatang. Ibagam, no kasapulam ti kwarta. Takal alak ti pensyon ka. Agidolin ka mat, iti pensyon mo kabagis tutoy. San apuro intod. Ha? Kat si kamat, san yata. Agtrabaho ka, tapno ada kwartam. De ka mang namnamalatan, itid ni tatang mo king ka. Si kakit di kumatimang tid iti kwarta na ah. Wananti. Adan trabaho. Iso na lang tayo no may alawas pa amang rugiak. Nasaya at mat. Rumbeng lang agtrabaho ka. Nang runakit sumayat kan. De talag papaaram ti kukwang. Madamdama, agsikog ka na balasang. Sige. Inak pa gayam isa lapay tili na baak. Panawan kayo pa'y. Layla, kabagay. Saan kumamot akas na ti panagsasao, medya ka anakam. Tama nga numasaer. Isakit mo ah, taanak mo kit nga raw. Madamdama, gumura, di ka anakam kin ka. Ay, awan na sakit abakrang ko nga oray gurandak amin nga tao. Bibiyang ko kuma. Apay ay akas ta ka. Kasla karurod mo amin na tao, kabagay. Kasanaw, awan pa'y nasaya at nga ramid dagiti pada a tao. Dayta nga anak mo, sumara itay. No adamang sarungkar alalaki king kuana, kaslan na silyanan di ubod na. Saanan ang makatal na? Saan mo takas ta ni sanyata ah? Saan nga? Anak mo nga main, iso nga isakit mo. Ngam uray po utam to'y kunak. Aganak to abalasang di anak mo. Gapo iti kinaampang na. Anya? Kinapudno na tatang. Laplap dakla ang tibagik amang sumbat ka ni auntie. Tay pagpagapok iti panagantimi. Dakkel na ti respeto kan kwa na tatang. Ala, paspasin siya amaw ni Antem. Gagangay siguro iti bakit abalasang. Nalakang agong ungay. Uray kumaano adda panggapuan ng agungot. Ngam saan? Tabiglalatan ng agungungot no kwa. Ay, uwid nga raw. Kasjay siguro ti baak. Bakit abalasang? Ay na, uray bakitak abalasang, tanaragsaka. Ha? Happy ak, nga uray awan asawa. Ha? Nangag na ti imbagayo tatang. Bay amamanggag na. Agpaiso mo ta bakit abalasang? Umaya man ang sanyata. Tumaya man ang nag-aaral. Sige, agtugaw ka amboy. Agyaman na ka. Pasensya na narabya na kay May, sanyata. Nininig, apay ngay. Inigdam na magtisilaw ang sanyata. Ante, di yu idipon ti silaw ah. Nagasterte kuryente. Nagpaarong kayo. Aldaw, saan arabi eh. Ha? Tanalawlawag. Maturuki din. Ni, unay mo't ni antin. Apay ayakas na dahi tanganting, sanyata. Tunggal lumayak, agpupulaw. Kasla di na katiyo may ikaw. Saan lasi ka ti kaskasta na amboy? Pati dagiti kakadwam amang sarsarungkar kanyak. Iuna yung ngay. Nagsip ngay jo. Kasano makita tinapinda sa rupang ngay nakastay. Iuna yung mga dati. Mabitla ang tayon ko ti silaw amboy ah. Di mo isilaw dayta. Sayang ti kuryente kunak. Di dak pagpungtutan. Saan ada kayo ti agbaybayad iti silaw? Apay sino yung tagbaybayad iti kurinti yun? Sanyata. Da kami kan ni tatang ah. Mga lagayam. Kutsay pari ng tim ngay.
Adan sa mabagbag tinantay. Tangiwat mo. Baka mangag na ka. Kiti sumay. Adan sa mga min bulan-bulanin na. Uray ba akak, wano ba kita kabalasyang? Tanaragsakak, etikasto, yabyak ko. Uray awan asawa, at least, happy ak. Nay, ang kakanatan ti bagbagana, sanyata. Bagti talaga to. Tinasaya at baliwam tulaang hindi sumarungkar amboy. Saan nataasar dengan apang panggagan ni Auntie Layla aging gadi ka agawin. Nyamit tay. Nagadayo pa ti pinagnangay mayo. Tanda ni 2 oras ti pinagnak. Yung agawid ang milagaya madaraos. Pasensya kan amboy Narabyan ka mangamin nga imay. Ilipas ko pa yung amin tinagsibog iti garding ka. Pinmay sa talaga amot arabi iti panang sarong kar iti balasang. San aya? Wen, ngam ni nga rod anti ti problema. Iso pasensya kan amboy. Sige nga rod Sanyata. Ibaga mamait, kadagiti lalaki amang sarsarukar king ka, siya nyata. Tasan atila pag-isisbuanda, nagangsyag di ta parangan. Ay, kasta ay ante. Nagangsyag iti parangan, at pasikat kamot unay nga main. Uray saan da sama nga umay agaram, kat ay ayabam ida, pilpilitam ida nga umay. Tapno makunalang adda agaram king ka. Ni, sana pudno day tante. Aho, de ka man, style mo mait nga babae. Pasikat! Ay, anyan. Ay, apo. Ikanak ko maapay iti atiddo ga pasensya. Tapno jak matutupan ti ikit ko. Ahaw! Naggasat kit di day a babae Taadalat ta nang itakder king kuana, oray kabitira. Nay, asino man ti kaapa maun ka ba guys? Awan ti kaapak, kasurong kulaang. Asino aya? Day tagarampingat nga karuba Day ta sarampiang akabitira. Nakalaslas-tog. Gaputa da nang ikasarking kuana, nakalaslas-tugan. Agyaman ki dia, taadalata ng seryoso king kuana. Apay aya. Anya tinaramid na kin ka aya ka ba guys? Naglastog nga raw. No lumabas, kaslawan tao malabsan na. Lumabas akpay, di na pa'y kunamay. Masuronak. Anya? Kadi nakasiguro nakita ka ba guys? Ay, nakita nak. Imposible Nagdadakkel dagi kakaslabigao matana. Di nakitaan. Malaala. Sana tila pagpupudutan. Tamay stress ka lain. Ay, uray kastoy abakak. Uray kastoy abakitak abalasang. Tanadalusak. At least, naaywanak ti kinabirhin ko. Nasinawak latta nga uray bakita ko. Uray awan nubyaw, wino asawa. Tanaragsakak iti kasti abyak ko. Happy ak! Kahit kasta nga rod ti hapay. Kanayon nga agmuryaw, kanagungay. Ti makuna na ragsak, wenno hapay. Kitay awan kagurgura na, wenno kapapa na, kabagays. Masurunak nga rin kadagita babae. Gaputa da nubyo kan asawa da. Ipalastog da mitang. Kasla paapalan da, tikunada. Ay, panunot mula ang dayta, kabagays. Ay saan? Mabasak ti panunot, ti tunggal tao. Amok nga uyawan da. Gapu iti kinabaak ko. Jakla apalan da kita tattao. At least, matayak anasinaw. Ngam isuda ngay. Matay da asi babasaw. Pwe! Kabagays. Ay, problema mo da dyan nga ikinisan nyata, Uncle Kardeng. Tunggal pasyarik, sumanaw. Nalingag pangag. Guyong jo. Asino nga ikid na? Ni Layla? Unangkal. Gay agkras kanya kinay. Ay, weng. Iksmun sa mo da dyan, kal. Wag, dual daw lang ang naging GF ko na dyan. Anya? San wag sa sao? Kunang madla na sino asanta? Kasla sino a birhen? Oh, berhin nga. No kasta? Saan man nga akin dadalos na iya babae? Tamok ti kinatao na. Kano na ganun tinagbalin na beef na. Ngam sininaan na ba'y? Anya? Apay nga rin na magsasao, kasla kadalusan. Mulong samay. Oh, pat-pat yung ba'y. Siyak ti makapanagnag kunak lang aruday, amboy. Siguro, no armag na diyay, aklunin na kadagaws. Ha? Adama asawa, mangkal.
Armam kiiday. Agad, tistingag lang yak mo't serious wine. Agpinustata, amboy, kanakan. No Danubyo na jay, sana ngagpupuno. Anya? Isong agpupuno na jay, tabakit apalasang. Ngam no Danubyo na, ay sumingpit taddanton inspirasyon na kanakan. Kaya't mau, padasag ng armay, amboy. Ha? Inton mamon ni antay. Narigat ti maong tanangkal. Ay da, siyak ti makamaw, amboy. Agpinustata, aklunan na kadagos na jay. Amangan pa'y kidino kawiwitan na kadagos Nga ta? Ay sos, win ko naklangarunain. Sige, agpinustata. May saboryas. Mayat ka, amboy. Ha? Sige, angkal. Apay nga inayaban nak dito waiting shed, Karding. Rabiin. Umayak agaraw, Layla. Win ko na mong dadatan. Ha? Ala? Apay nga arman nak. Kitadan asawam. Yak kayatan na yay. Sika, ti kayat kumanay. Sinak ni bakit ka, taaklunan na. Ha? Sigurado ka? Win. Wanya. Win ko na mong dadatan. Mayat ka, Layla. Kuha. Uwinin Karding. Yes! Adan buryas ka! Buryas na! Ay! Wah! Unak! Adan ton buryas ka! Agtarakinak to ni ti buryas. Ta pagkasaranta, numabalwa! Anya? Asino akardeng? Anak ka? Ni Tata Karding ang ulitag ni Amboy nga agar-aram kanyak. Nobyo ka no ni auntie. Anya? Ay naglokaw. Apay ngay. Kit adda asawa ni Kardeng. Ay na, bagbagan nyo ni auntie, tatang. Wan, takasaritak tuman. Di ulapdan ti pagragsakak. Apay, biyag yu ti biyag kaw. Wan ngam kasanaw numaamuan ti asawa ni Kardeng dar aramidin nyo iti asawa na. Agbasbasol ka iti kastangar aramidang. Uray agbasbasula. Ta dinuminggo akmet amakimismisa. Kaya't asawan day ta. Uray agbasulak. Ta adda time ko amapan agpakawan iti nagbasulak. Anya? Okay kanulaan ti agbasol. Basta akidaw ka iti pamakawan iti apaw kabagais. Anya? Nagkunamot kin ka? Ni Karding. Gyaman tinaklon nakmadlangain sa nyata. Kidawag ko mga rudan di pa nagkasartan. Ha? Ay pagsasaritaan tayo na kada tatang. Sige, dumanon kami nga rudan sa nyata. Ibagak ka na iti dadakkel ka. Kahit nalawag nga rudan ti saritaan. Okay kada tayo amin ti pizza ken bulan ti kasaryo adwa. Amboy, sa nyata. Wan tatang. Wintatang? Ahaw, no siya. Uray sa anak ama ikasal. Tanaragsakak iti boyfriend ko nga uray ada asawa na. Nay, anyat sasawam di ta ka ba guys? Masurunak nga may. Takasla paapalan da. Gaputag kasar kayaw. Paapalan dak ti kunayaw. Ni, saan da kayo matapapaapalan, auntie? Ahaw, agin di kayo pailaan. Amok papaapalan dak. Taada mangi kasarking ka. Idinto ta siya. Dinak mabalin nga ikasar ni Kardeng. Taada nga rod asawa na. Ngam uray, tanagsinadan. Naragsakak latta, tatles. Adala ta mga ayat kanya. Nga uray sa anak ang maikasar tinubyaw. I am happy latta. Mala, ingka ituloy yan, dar aramida, medyo kusina. Tamangan tayaw. Awan mang papaapalkin ka, kabagay. Sinakaw ni Layla. Tadamot buryas ka kanakan. Anya? Kasanon nga ni Nana Layla, angkay. Ay ko, makamumot na. Kun may sa, naamwana niyan time. Inaapa-apa na kinikalman. Isuasar da nga ako na ito nga aramidag ambaw. Ay, ala, angkay. Kasarita yun na imbaga ni Nana Layla. Tamangan no niya teramidin na. Day, kanyat sang-sangitam ka ba, guys? Awan, di na kasasiggan. Tama nga no, makadurabak iti subsab. Apay aya. Kanyat problema.
Dayjay ka di nga. Salawahan. Ha? Ina pala ni Bakita. Sininaanak matin. Rumbang laan, tikas dyan ngay naramid na, kabagay. Nga bang, sana may parbang tararamidin niyo. Mala, agsaga nakakiday. Tanay, intong bigatay, ti kasardasan yata kinambaw. Jak dumar ay, pumanawak. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak. Agawin na kanya lugar na ginidadakkel ta. Inak tarimaanan ti basit akal kalapaw ijay. Ta ijay akaw niyang naayt. Ha? Apay ngay. Awan mo't mang papapanaw kin ka dito. Ay, kasarpay mo't ti kanakam. Wain kasar na. Ngam amaw apaapalan dan tuman ti taon. Maditirik na ka mapapaapalan. Iso pumanawak lagay. Naimbag iti papanak. Tawan manguyaw kanyak. Awan manguyaw iti kinabakaw. Ken awan mang papaapal kanyak. Anya. Pimanaw nga road ti ikit ko kat manipod din sana na nagsubli ti family house da kada tatang. Nagkasar kami nga road kanya amboy. Kat ita adanupat nga nakme. Pasaray sa rungkaran mimet ni Auntie Laila. Tag may sakit nga roden nga agbibiyag. Kat uray kasano ti panangawis me nga agsublin iti balay me dinan kayat apulos. Alakastan, to'y pagayam mo sa niyata. Bueno, papagayam. Di tamanan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo asan niyata. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose, para ti script ni Jana Almoite. Agiyaman kami unay, iti kanayon ngayon kay panagdangdangag, papagayam miida. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket naggapo ken ni pagayam tayo ang naglinged itinagan a punggok. Kastoy man ti kunana. Dir manang biyanang. Idinatay ti apong ti asawak, ado ti kaugalyan dagiti nakay kamangak, apakakatawaan ken pakasurunak. Ngam kapilitan mo't nga rod ngagtong palak, ta ipagpagapok iti asawak. Ngam iti dayta nakita kadakwada, na ikanak iti idea, amang gundaway, iti mismo, wano kadag iti mismo, akatugangak. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Punggok, lakay, mapan ka kano iti abay ti lungonday di apong. Ha? Apay aya, Marina. Ay ayaban na kaninanang. Ingka itsayan. Tapno di daman agungutan. Apay kano aya? Ingka kano agsangit. Kalkal paskulan agsangit. Anya kumagsangita ngay. Basta mapankan. Di mon urayan nga agungot man ang dananang kan tatangkan ka. Darasam. Ala, wunay. Mala, agsangit ka punggaw. Jak pa'y nakita ti panagsangit mo manipod na tay ni inang kaw. Ha? Kit nagsangit ang may idi namin sa ngal daw, nanang. Ay kaulita ma. Tapno maragsakan niya pong yaw. Iparik na yo mata amaladingitan kayo iti ipapanaw na. Anya? Apay masapol pa ilaya day tananang. Kit nagsangit ang arurin. Jak nga rod nakita. Ulita ma. Alala, agsangit kan. Tilay paparami dyo mo, nanang. San mo takas ta dagiti dadakkel ko, hindi natay ni apong may. Sumanaw ka pa lang, punggaw. Agtungpal ka kiden. Ita lang matapagsangitan da ka. Sabali ti kaugalyan yo, sabali mat ka da kamay. Masapula sumurot ka iti kaugalyan may. Tanay kamkamang ka lang. Sapay jak makasangit ita, nanang. Basta pilitam. Mala, pumanawak tapno makakonsentrate ka. Inakagtugaw. Just kim, tikas tayo. Kaslaubi nga dito yan. Tilay paparami, da kita katuga kanya may. Ay, kasano nga, makasangit ka. Isa na makasangsangay. Just kim, tikas tayo.
Uy, punggok, agriing kan. Bumangon kan. Mapantamanan di tabalay dananang. Intamanan bantayan tilungon day di apong. Siganti mapan. Dituyak pala balay. Di lang to man ipapaaramid na ng kantatang ay makita na. Kaslak laubing iti pampamayan na. Awawatam latay idan Takas tamang nga ruti ka ugalyan may. Sumurot ka latan iti ibagadakan ka. Uray ta maitabon ton ni apong inton bigat. Ala, mapan kalatan. Umayak tulat ta di talamayan inton may tabon ni apaw. Ay na, inang tingigaya. Idulin men ti bangkay mo, iti pakaidulinam. Nasakit man nga manyangay. Awan mabalinan may. Ay na, inang ko ay. Idulin men ti bangkay mo. Kandida kan makita iti oray ka, ano man. Inang tingig ay. Bakaw! Mapantayon! Ay, aglisi ka dita, tabagkatin dan tilungon. Ay na, inang ko tingig ay. Ala, umuna kayo na rumwar. Marina, punggaw, ta sumaruno kamay kaninanang yaw. Uwan tatang, umay kan punggok lakay. Nalipatak mo tayo sinturon ko. Matintin nagtipantalong ko, Marina. Ay, di kay tumanalyaw, punggaw. Dakos! Ha? Nalipatan amin tayo sinturon ko, tatang. Ay na, dakas tagsublay no nakarwarkan. Kandi ka tumanalyaw. Kay, kasanong arot tayo sinturon ko, ngay nanang. Matintin nagtipantalong ko. Tay takag tangtanggal iti pantalon ng tararamidag. Aging gaya kampusan tao. Ayawan na, madi Agsubliak, tatang, nanang. Apay, kayak mau, ti sumaruno amatay, punggaw. Anya? Baybay amon ta sinturon lakay. Adas pili dito'y bangkaw. Alamaw, dayas pilim ta pantalon mo. Punggaw! Hoy, punggaw. Apay nga umasisim ka dita. Kalkalpas di tabon ni apong yaw. Umanisim ka kideng. Ha? Kwa? Adala ngamin nalagip ka, tatang. Makakatawa, iti nakita kita nga. Hoy! Dagis tumisam iti makabulan. Anya? Minatayan tayo. Iswa masapol nga ipakita tayo ti panagladladingit tayo. Numabalin pa'y kidiyakit. Orag sangsangit tayo kumaginggay ka. Anya? Ika mo tangiwat mo, punggaw. Ika ngumanirsi di ka. Ha? Ay, sinalbag ka, punggaw. Just kay kamay. Anya nga tati mas dakdakas nga ramidan. Di umisam. Wino di agsaw iti sinalbag. Kas ka na just kay. Grabe mo, nakita na kay kamang, ha? Punggaw. Di mo't adda nang isit amanok yaw. Ada nanang, may sa akawitan na yay. Inga tiliwan ta partyan tayaw. Ha? Apay apartya ngay nanang? Agurigor ni tatang yaw. Inamamlingan sa day di apong yaw. Ha? Paborito na ngamin na manugang ni tatang yaw. Anya? Ipartan tayo, tapno masukal ti da kasama pasamag kang kwana. Katagimbagan. Nagadumot ti manok yun nanang. Diyay nga rod nang isi ta manok, ti kasapulan. Tay nang isi, taginggay ti saka na. Kanay, awang magkasta manok may. Sige nga rod nanang. Mabitlayan, tindak tiliway. Sayang pa'y daya manok ko, bakit? Kakaiso na nangisit ang manok ko na ijay. Ngam na parteng. Ala, baybay amon day jay. Masukatan tula kay. Pagbigyan latan dananang kantatang. Takas-taka nga rutin nakaugalyan da. Nagadoke nga murang ay. Kung kunalan sa mo ilang tikas jay. Tapno makasidada iti manok. Unay kamutan. Apay, anyat pagkit-kitaam ka dananang kantatang rupat manok. Nangisi nga rub mo ti kasapulan da. Ado ti manok da, no talaga makasidsidada. Kahit, naimbagan ni tatang. Diyak mo, tadyak pa'y napandita balay da. Sa pa'y binukudan dati karning manok. Di da pa'y nangibingay. Inyatang da nga rod. Kasano ko mga ikandata? Inyatang damay. Kastama timbaga ni nanang, sanaya. Diyan ka mo manumot ti kas kadakwada. Itala makapuotak iti kas takaw galyan ti tao.
Yakpat yan da ita. Nasika ngam sabali nga rod mo dagiti dadakkel ko. Oho. Isu nga awatam ka dilatan. Bakit? Kita na itaw. Ha? Nay, siping matabagas ti aba na ita. Nangalaam. Nakalik Kinalik nga mina tay bagas ti abata. Kit adda nakalik akastaw. Ay, sos. Da ka sa partaan da ita. Masapula masukal lakay. Uwin nga raw. Iso ang nagnervyusak. Bakit? Marina, Ponggok. Imay kamay ta. Ada na patag nga ibaga ami kada kayaw. Anya day tananan. Sikan timang ibaga lakay. Di ba't adda tay tarakin mo anang isit ababaw. Punggaw. Wuntatang. Apay kaday. Gadangan main. Wino sukatan may iti puraw ababaw. Adda baboy may ngam puraw. Kat nangisay iti sapsapulan may. Ha? Anan nyo man na tatang? Nakakaliak iti siping abagas ti aba. Kat masapol ngay parchan may. Iso agatangin may iti baboyaw. Wano saan? Sukatan may malang iti baboy hanggang puraw. Wah, mayat ka wano saan? Punggaw, ibagam no di mo kayat. Tapno makasapol kami iti sa balay. Wan ko namon lakay. Sana bali ta sukatan damot. Wan, dakdakkel pa'y tayo suka may ata. Dakkel di puraw baboy may. Tayo kadakkelan tayo may. Ang gado, kang muna gito yan. Grabe damay. Ramidan damot tijak kayatan. Oh, Punggaw, napauli magkamutan. Mayat ka wano saan? Hey, kitwanan na, tatang. Nakadunto mga artida jo. Para kas lang ngagpartidan. Isu nga rod mo tinakaugalyan damot. Respetuan talat taidan Respect. Amom mat anarigat akon kontraan dagiti dadakkel ko. Ay, Kan may sinukatan damot. Saan damot adinawat. win na. Narigat tagsapol iti nangisit ababoy itan. Manmanon ti nangisit ababoy iti lugar tayo. Ala, masukatan to lakay. Nyak kukuha ang bakay. Awan, agbasbasa aklang iti libro. Ilad ko man nga ro dito iso pa. May met ti maturog no da ka mang bantay kanya. Ay, una yan. Ala, agad na kalata ditan. Ay na, mapan na talagang diturog ka. Ni. Hoy. Nakaturog kan Punggok. Ni. Agur-urok ka matan lakay. Hoy. Ha? Apaw, sana, apaw. Saan? Ha? Di mo lain ta sawak. Kanti puro baboy na nanang kantatang. Di mo lain. Uy. Punggok. Di mo lain. Agreeing ka man. Punggok. Uy. Ha? Nagbit ka man nakaturogan. Nagtagtagay nap kan sapay. Uy nga ron ba kahit? Naitagtaginap ko ni apaw. Sukunin nakakanong apo ko na. Alawin na tay burik a baboy na nanang kantatang. Uy. Punggok, di nakmanrabakan iti kasta. Ay, saan man? Agpaiso ti bagbagak bakit? Sukunin nakakanaw. Isuasaan kong kunak. Ala, jak pa'y matkayat ti matay At tinasayat, ingkay baga kadananang kantatang tinaytagtagainap kaw. Sige, hanggang kuyogan na ka. Mabutang nga. Ay, anya baboy talalaan na. Purawan no nang isay. Burik mo dayay narang. Hala, ay sos, tay burik ka baboy tanay jalakay. Mala, parchen tayaw na jay. Tabangan wag parparik na laang. Ay, huwag nga raw. Hanggang sigurado ka tay burik tinatagtagay na mapunggaw. Amang ano kalakyan na puraw. Kabayan namin na baboy mi dito balay. Ada kayo tay kalakyan ngayon sukat may. Jak amuno ka ba yan, uno kalakyan. Basta burik mo nanang. Ay na. Jay baboy tangarod. Alakay. Mala, parchen tayaw ti burik ka babaw. Dakay sa partaan da ita.
Jakpay kaya't namatay ti anak ta. Bakay! Namati dadakaws. Talaga gaya man, nakaugal yan ng tigas Jejo. Mabawi ko nagiti pinartida din yung ikaw. Ay, amo kong taramiday. Naglaka magaya, may alis na lipospos, nagita na kay kamanga. Nay, naglukmag magayam ti kalding yun, nana. Ay, wala ta. Duti ka nanda dito. Apay, di yung ilako ti daduma kalding yaw. Ay, san? Naimbag lang nga, day pastor ko. Ay, una yan. Naglulukmag damot tayo. Sige. Agawid ako, nana. Kilaat mo ta maditirik na ako. Ha? Alay, apay ngay. Jak amuman, nanang. Kaslaglamina, mutan. Sige, nanang. Agawid ako. Ala, apayan ngay lakay. Anyat mapaspasamag kan pa. Barangin to nagkaw. Naglamina pa kahit. Ni, saan ka matanabara, punggong? Iti nga ro nagko tinabara ba kahit. Anay ko. Nagsakit ti bagbagay ka. Ay, anyat tumaram ngay. Aday wandak. Panawandak. Aday wandak. Apayan, anyat napaspasamag kan. Kas kalagam ang mangawan. Nagaduarorog ti makikita pa kahit. Nagaduda. Mapitlang tayo pagdala ng gantatang. Nakaputputol ka man. Ay, di wala ni tatang. Pangasiyaw na. Kapapangaw ka ka diya talaga. Nagaduarorog ba kahit. Alain da ka ni tatang. Kanya'y nalok magkakalding. Nakapadanag ka man. Inakayaban na ng gantatang. Namati ni Marina. Solmanan ti boksin no kasaraw. Naihimas ti pinapahitan di kalding ko naman. Apay kaya nagdadakis mo ti may tagtagainap mo. Punggaw. Uwin nga ron tatang. Diya magkati ka kasi tagtagainap. Awan mabaling ko Tadi mo mapili ti tagtagainap ay. Mala, bumagong ka nga ruday. Tagigop ka itidigot ti pinapaitan. Uwin tatang. Hina, nakapsotak. Ikarkarigatak. Mala, punggawk. Agpapigsa ka. Woy! Mano a kilo ti order makarnit baboy, paray? Oray, sa nga pula kilo pari punggaw. Sika ngay mo, tatadalyaw. 5 kilo kanya. Sige. Yag kunto no may alawas. Urayan yaw, tayo deliver kuntaw. Nagagit ka mo tingin. Nagadayo ti lugar yun ito paray. Ay, kas na talaga ti business, Ano, stop no, makaraos. Tatang, nanang, umay kayo ijibalay. Ni punggok, malugluganan. Anya, asinaw, tinanglugan kinkuan, Jack nga rodam mo. Da kayo matawawagan na. Halay, asino nga tangay din ang lugan. Ay na, unay mo't tinaya. Mala, mapantayo nga rudain. Tamang ano anya, taramidin ni Punggaw. Apay, asino ka ng lugan ni Timanugang May? Ibagam tikin na siya sinam. Amay! Di nakmalaki pa! Di nakmay posisyon ay! Siyak ni Angelo Kamuraw! Tay na tayo kumparik a kinamuraw! Kahit hape alimugan ka ni Ponggaw. Anyat masapol mo. Agsubli ka ni tinagapam. Awan lugar mo dito. Nataykan. Umay ko'y palagihip, tutang mo pare! Di ka nagbayad, iti saranay mo iti kanyak! Anya! Apay lakay. Di ka nagbayad, idi aya iti saranay. Singirin kan, pare! Ay, saan ba kayo? Yak nagbayad. Ay, sige. Bayadan mo iti saranay nga utang na. Basta panawa mo ti bagiti manugang me. Marina, sa nga gasot mo man.
Mabit lang ang nanang. Kurang tisya nga kasot. Ha? Nabayagan na natayak. Siyempre, nagpursintong kiyutang maway. Anya, kanyak kaya ti kwarta. Baboy ti kayat kao Partin nyo ti baboyaw. Sayon to itad kanipunggaw. Taiso ti baunag amang ipan iti pangikan na iti karnit baboy. Tanudi kayag tungpal iti kayat kao. Riribugan kayo kanayaon. Di kay paturugan na bulos. Lakay, anyat mako na am. Sige, itadtan bakit? Atuin to order yung karnit babaw, yung mga kumparay. Wow, talaga kaparpar niya, paray. Ay, katuan na. Atuin di bayad gaw, paripunggaw. Keep the change. Thank you, paray. Indon sumaranaw, nuang may tumay ko ilakaw. Ag-order kayaw. Ay, wala paray. Sige, paripunggaw. Sangapulo mo na kilo kanya. Sige, no tide paray. Sige ngay, tatadal niyaw. Manungay mo ti orderang. 5 kilo manin Kantay pinapaitan na Weng, librin to ta pinapaitan na. Apay, asino ka man na ng lugan ka ni Punggaw? Sak ni amang mo, anapayagan at imaga. Ha? Apay, amang, anyat masapol mau? Parjam tainwang mo, sakbay at akawan ti kalugaram. Anya! At samang sipsipot itinwang mo, kaya't da takawan. Isu apartemon, tadi mo mo't mabantayan tinwang mo, iti 24 oras. Anya! Bardam tayatangan nak, iti dalam na. Kanik kambasid, iti apruna. Baybayamon, day jay bara, kayat. Ay, wine amang, wine. Kan pagkudwan nyo, ti karnitwang. Kagudwa kada marina, kagudwa mat kada kayo. Pilyam dagitay lasak. Taiso titid mo kada marina, kanto'y asawa na, alinugana. Itid mo. Ay, wine amang, itid kaw. Mga kumparay, adto yan na kita order yung karninong. Nakakilo ito gusto na kita. Wow, fresh na paray. Talaga mo ita. Siyempre, mata. Bagong party ko naman. At to hindi bayad ko paray. Automatic to order Agyaman na, parikoy. Punggok, lakay. Ayan dagiti nakaref a karnit nuang. Ni, jak mo Bakit nalatay al-alyan ni apong mo alakay Anya, di agpaysuman punggok. Kanya tambo di tangay. Diyan arudam mo. Inala siguro na ni apong mo alakay. Anya, Nakaturogan ni Marina. Iruar ko man na, hindi nakasupot a kwarta iti likodan ti kabinay. Tabilangag manain. Ay, aginarak laing. Dan urnong kaw. Ribo-ribo, ti duldulin ko a kwarta. Naglakwak iti karnit babaw, kan karnit lang. Gumatangak taw iti motor kaw. Kurang pay na ito. Basit mo lang kinin Oray, may salangin na babaw, mabalinay. May sabran nyo ang motor ko naman. Idulin ko na ito. Tasaan nga mo ti asawak ti may papaniter aramidag. Isagsak ko dito yung likod ti kabinay. Ito'y silupin anang ikak iti kwarta. Baybayak pa ila dito. Ala, ito no makadiskitarak itinayon na. uy, punggok, lakay. Adda nang kung agkarkarasa kasi di rabi akas la silupin. Ha? Nay, diyak mo Nagtagtagay na pa siguro. Bakit? Saan? Makarangrang nga ron. Kumarasa ka sa silupin.
Anya nga taday, Jay. Nay, jak mo Awan mo nangagaw. Adda nga rod nang ngagkaw. Di nak pinaturog tayo dyan karasakas. Ipis siguro Awan mo nang nangagaw. Awan mo na putak. Lakay, adda manan nang ngagko karasakas si Dirabi eh. Ay na, nadadahil sa terdram mo ba kay? Di lamang mangagmumutay. Kitawan mo nang nangagaw. Anya nga taday dyan karasakas. Addan samot ulag dito nagtibalaitan. Ha? Ulag asasawang may? Awan! Mala, rumwar ka. Tap na makaawit ka mo dagaws. Sige nga ron. Inakla gumatang iti masapsapol iti kusina. Sige, mapanakaon. Sige, bakit? Payakas dyan ibagbaga ni Marina. Nabayag mo tin. Adyak kinut ko tayo nakasilo. Pinakwarta nga idulduling ka. Inamang kidisok nalan. Alay, kung dito'y nangisil-sila kalikod ti kabinay. Ha? Nay, naburay-rayan mo tintoy. Apay ngay. Jesus, nangit-ngit mo tindag ito'y kwarta dito. Ha? Apay ngay. Awanay. Nangit-ngit maamin ang Diyo. Awanan dilemyo, nagbatay. Unay mo tigas tuyang ngay. Nginit-ngit maamin ang nakwarta. Apay ngay. Awanan serbi na kito yung kwarta. Awanay. Urayak lagam mangaw iti dayda gundaway, manang biyanang. Gapo, tatagisaya nga klaon iti kwarta nga induldulin ko. Kunak kadya kibagbagay ti asawak ti naramid ko. Ngam di nakmet pagtalnaan ti konsensyak. Isu nga impunok metlaang kin ni Marina ti pananglukok kadagiti katuganga. Aklunak, nagbidutak, nasisira pa kiti silang tipirak, iso na aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamerisak, kat nagkidawak iti pamakawan kadakwada. Alakastan, tuy pagayam mo, punggok. Bueno, papagayam, di tamanan, tinaggibusan. Wano nagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam punggok. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, iti kanayon ngayon kay panagdengdengay. Manang Biyanang! Hello, gagayam na imbag nga oras yumanan. Kadagiti sana makamamosyak ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Ken ti original nga kinkukwa kadagiti drama ama ng biyanang, ken biag ti tao a drama. Kapadasan man ni Kabsat Eva, saan napud na nagantintay drama, nga makablawa man pa'y Leonida Carambas, dita Alicia Isabela, Jing Montero Natividad, iti Baguio City, ken ni Gina Paselo, dita Singapore, from Isabela. Kasi man ti kunani Kabsat Eva, dirma ng biyanang, nadaan na kiti asawa nga anak, tadda kabailan na iti biyag, nga manyan tagapoy ti kinabak ng ti pamilya na, di na maten suruan ti agtrabaho. Tamang namnamalatan iti dagiti dadakkel na kankwana. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Kanayonan ti panagkuyog-yogan ni Celine ang nobyam Piolo. Apay awan pa'y plano yung agkasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang tawan kwarta busbusan may. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problemahan ti kwarta? Siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Well, kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Bagam, tatulagan tayon ti kasaryo. Na kayo papang? Da kayo tiyag desisyon ito dayta. Tasyak, paspasurot aklaan ka na kayo. Sige, kasaritak to nga ron ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, iba. Ha? Kuna ni papang mo?
Ni papang mo tag desisyon para iti dayta? Saan ang data, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Isano niya ti desisyon da. Isuda ti masurot. Anya? Ay, kababainan ka dakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat ka dataadwa ti paggapuan ti gastusin tang agkasar. Kat kwarta mi mo't kada papang ti gastusan ta. Anak dak mo't da papang. Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan kumarong bang amang namnama ka pala ka dagiti dadakkel mo? Sana balay. Tenton matay da papang kan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Agsagana kakit di, tadumaron kami ni ti mabiit. Ibagamton karagiti dadakkel mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Piping lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tagpamilya? Apay kumaasaan, kat adamot kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Ammo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na ammo tar aramiden na. Oy na, mabayag pa yung matay ta Marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't? No di na kaya't tiyang trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Piping, Dumanon tayo kit din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog na. Ang mga no'y baga na gititat tao nga awan kwarta pagkasar na, iso adi na pala agkasar. ha? Kasano abalayan? Nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga i-shoulder yo amin na magastos. O, nabalayan. Yak kayat nga gastos kayo iti uray sintimo. Iba ngayon, no, nakasapulan ang magatang, tamang tedak iti paggatang. Kakaisuna nga anak min ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalay sa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin nakabagyan yo, mabalin. Mangibaw nagto iti luka na pagluganan yo. Ay saanen, abalayan. Da kaminton ti makaammo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agasam man ti maparti piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibo sa amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na mabanglesan tayo? Unangam sayang. Ipabalkot tayo, karagit itatao ti masubra. Sana problema na ito? Ay, adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddu maket ited talaangan kada Piolo tapang rugyanda. Ay na, sabalin to pa na nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaisuna nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta nakitudon ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Itad muntua numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakit de, ta duwata amang yawat ka na kwada. Manjak, si kalatan piping, kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta ka na kwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuwen tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda ka na ta iti sangwanan ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras yamin, kakabsat. Noad da regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amat tinobyo.
Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kadakwada. Ikantay man pa'y iday tinabara palakpak. Piolo ken Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regalwan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabitlay, ta irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan niyo. Anya mo ti kasjay nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mo't. Katuwan atap no mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagichay. Katuwan ikatangak to iday tilugan da. Kaniya ramida kiti balay da. Ure basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamo't. Wen tapno ad-ad nga agbilib da kanya nga ama tinagkasar. Agbilib, bueno aglibi. Aglibi kay bagbagamot. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adu tinasayang asaga na idikasaryo ken ni Piolo, anak ko. Nagadaw tinasubra. Uwen nga rod nanang. Adu tinaibeleng tanabang lesemut nga minen. Apay mo nga na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Diyaka mo akin ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak ng danya. Adut kwartada. Uwen siguro ananang. Agduduma mga mintinegosyo da. Wan matkit di Ngam no agsasaon ni abalayan. Kaslasaan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wang ngarod. At dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang style nala siguro mata. Sana bali a pangas. Tada pagpangas na ako nada. Oh, nalpasan ti pinaaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait itadyo kada kami. Kakais una nga damaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kung ti kagasatan nga anak di tiramaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Piolo, may bibusan ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Ket anak dak nga rod. Pat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Iswa di dak mabali na baybayan. Ket kastamla ka na yunan. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano nga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalaka, no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay ta, adun to titawidag ka iti dadakkel ko. Uray sa anak ngagtrabaho, ta dan nakasagana apang rugyak taw. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? At dan asawam? Madamdamag si kuga kun. At dan ton anak ta.
Di ka ngamin unyag dandanag. Ta amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni Papang, saan ta mabisinan? Na kayo magaya, Mamang. Sumar kayo, ah. Pasensyahan, tani. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawa. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na, Mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasika ti lalaki. Awan nga roadmaster kan, Mamang. Amoy mo, ta sa anak-anakal pa si ti kolehiyo. Kat uray anya trabaho di tan-a. Basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabaalan. Amoy mo, ta sa anak na iruam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo ah. Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan? Uray tadda ni Papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay? Anya langan ti masakbayan ti pamilyam, no kasta ka akanayon. Aggulay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin, Mamang. Makareng-reng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni Papang, tamaawatan na. Ngamda kayo, saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramida, kanak ko. Panangisakit mo ter aramida. Diyak ngamin kayat nga agnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. At dan pamilyam, sabali idi baro ka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y, Mamang. Napuyatan ak ngamin ni Dirabi eh. Kahit kastalata ka na yun nan. Mangnamnama kayo itititid ti katugangam alalaki. Ay, kapilitan na kasta ah. Awam matrabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadut di manugang yun. Ay, sapay nagkasar kayon. Ure nagkasar kami ano talaga maumakit ikas nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Basol mo no apay akas jay anak ta Piping. Kasday nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano, itid ka mo ngamin nga itid iti kwarta kankwan. Uray kumano bagbagaham. Ibagam kumamot asurwan na ti agsalukag. Kam. Apay ay apakasikuram na itakat adamat kwarta tayo. Sabali idi baro ni Piolo. Sabali itan, taadan asawa na. Kasano ang makasuro kat ispoiled mo't ngamin. Amumed, asan na nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti mastrikan lang ay. Makatrabaho mo't latta ti tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo apagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tatao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum ah. Kasla tagibas si temetan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaum. Laglagi pem a naggapo ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbalin na nakaslaubing nga awan. Amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, uray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no daduma. Inka agpa-check up ah. Taros siyak, may amon ta check up dita. Mapukaw tumutla na ito eh. Gapula siguro ti podot na ito eh. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y muta. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi.
Papang, awan kwartamin. Manol, ti kasapulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papang? 1 adda. No awan kwartayaw. Umasideg ka lang kanyak, tekan ka dagos, Piolo. Agyaman ka, papang. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin ngar aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw na iti kwarta papang. Inag-igatangan iti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Aywan, mga lakanton iti sidaan nyo ijay ref. Napuno ti ref mi. Ado, ti kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da itoy? Hello, madam. Da kayo kaditi asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 ti biyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang na iti dadakal ko. Kalat mo't ti kastiyan na pasama kadakwada. Natayan dagiti dadakkel mo. Awanan tinam na mamang to diti kwarta, Piolo. Iso nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan ng trabaho. Ang damot tawid ko, karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kun. Agsalukag ka kumamatan Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo Sana mapalinti kastoy. Apay nga kas dyan. Oh, apay nga agpupudot kasi mang Piolo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan dagiti daddo mapayasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan? Awan matgayam titawid at karakwada. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Ha? Papa ng Piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ha? Narigat na ito at trabaho. Sana ka nerwam. Ang masapol as suruag para iti pamilyak. Nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda kumapagbiyagan tayo ita. Wan nga rod. Sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Nala, anusam nga rod tagtrabaho takas ta talaga. Nang runak kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka balak. Makitinulungakan ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Nakitak no kasano ti panagbabawi ti asawak. Masyanak ngam anya nga rod nalpasan ti amin. Marigatan ididamo ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw na iruam metlaangan.
Katultulungak met ngagsapul iti kwarta babaan ti panaglaklako kiti online. Katita danduangan nakmi katuray kaskasano maisaksakad mi matlat ta ti biyag mi babaan ti panagtintinulong mi nga agasawa. Alakastan, tugayam mo, Eva. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script kuniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.